ами озри ҳазрат ами одамои ҳаҷ мераванд мақсад ҳар сол идода инаи умра мераванд ҳаҷ мераванд меоянд бо ҳаму чӣ хеле биданд ҳаму хелеанд ҳамбо намешавад ки ягон одами камбағали дигарро роҳӣ кунанд ҷошта мақсад ҳаҷ як маротиба фарз аст. вақте ки рафтан мушкил аст, агар шумо раведу дигарҳо аз ҳисоби дигарҳо равед, мисол вақте ки шумо меред як камбағали бечораи дур карда шумо бофиристонад, ҳар сол равед, мумкин нест. монед дигарҳо равад, аллоҳ таолоро дар ҳамин ҷотунам ибодат кардан гиред. ва хосатан дар ҳамин хел вақтҳо ки ҳозир лимит ҷорӣ шудагӣ аст, мақсад наметавонад ҳар як одаме ки хоҳишманд дорад ба зиёрат виза додаю ҷой дода наметавонад, барои он ки мусулмонҳо зиёд ҳастанд. ҳаҷ дар як водӣ мешавад, водии арафот, алҳаҷ валарафа. ҳар як тамоми ҳоҷӣ бояд ба арафот ғунҷад. дуруст аст ки масалан дар арафот ҳозир дидем ки кам кам арафот як рӯзе ҳаст ки бояд баъди намози пешин то намози шом ҳамин қадар вақт, аз намози пешин то шом бояд ҳоҷӣ дар ҳамон арафот бошад. дигар солаш 12 моҳ арафот кор ба кор намебарад, хеле водӣ ҳаст. то ҳамин рӯза чизе намекарданд. шояд агар оянда унҷо иморат созану серошёна кунанд, одами бисёра мегирад. бояд ина кунанд. ва масъалаи роҳҳо ҳаст, масъалаи сангзанӣ ҳаст, сангпартоӣ. пештар дар замони мо дар рӯзи сангпартоӣ одами бисёр ҳалок мешуд. як ҳавзе буд 1 метр, барнамунҷо бояд сангат афтад ва одамое медидим ки аз 100 метр 200 метр санг мепартофтанд, ба каллаи дига ҳоҷиҳо мезаданд, ба чашми ҳоҷиҳо мезаданд. ҳоли ҳамина 6 ошиёна кардиянд. 6 ошиёна кардиянд. давронӯзишам ҳамон ҳавзаша 12 метр кардиянд, то ин ки ҳамин издиҳома бартараф кунанд. хеле меҳнат шуда истодааст, лекин бо вуҷуди ҳамин мусулмонҳо зиёд ҳастанд. яъне он хеле маблағи калон сарф мешавад барои хидмати ҳоҷиҳо. аслан ҳамин хадамоте ки барои ҳоҷиҳо карда мешавад бисёр маблағи калон сарф мешавад. ин пуле ки ҳоҷиҳо ба даромад медиҳанд, ин ҳеҷ пули ночиз аст. ин пуле ки асосан ҳоҷиҳо ҳоле мегӯяд ки киси араба бой мекунӣ. баъзе одамҳо хеле фикр мекунанд киси араба бой намекунед, ҳавопаймо ки парида мерид, пулатон як қисмаш ҳавопаймо мерад. меҳмонхона мегиред, меҳмонхона мерад. таом мехӯред, таом ҳамун Таиланд равидам мехӯред охир. меҳмонхонаи ҳамун Малдиви равидам мегиред охир. яъне ҳамин ё роҳбалате ки ба шумо гид мегӯяд рӯсҳо, роҳнамоӣ мекунад. не дар ҳама ҷо ҳаст. дар ҳама ҷо Дубай рафтед ё амрико рафтед, як роҳбалат мегиред, ҳам тарҷумон мешавад вай, ҳам ба шумо ҷоҳое ки бояд тамошо кунед мебарад. ё ба Ҳиндустон рафтед барои табобат, як одаме мегиред ки забони ҳиндие донад, раҳа донад, ҷоя донад, табиба донад, шумо аз аэропорт омода гирад, ҳаққи ин ҳамин корҳо дар ҳама ҷо ҳаст. хоб хулоса хуб аст ки агар ҳамин хел шароит танг бошад, бигузор ҷое гузорад барои дигар одамое ки ягон бор фарзия иҷро накардияну худаш ба дигар корҳои хайр машғул шавад. корҳои хайр, масалан ҳаҷ ибодати фоидаш мутааддӣ нест, лозим аст. мутааддӣ яъне чӣ? як ибодате ки фоидаш барои дигарҳо мерасад. масалан илм фоидаш барои дигарҳо мерасад. инчунин садақаи ҷория, ягон иморат сохтан ё чоҳ кофтан, ино як коре ки фоидаш ба дигар. не ки ҳаҷ, ман худам масалан 20 бор ҳаҷ кардам, барои чӣ мерам? вақте ки бо мерам, ина фоидаш маҳз барои худам аст. илло масалан бори дуюм модараша бурд, ҳамсараша бурд ҳамчун маҳрам, ин зарурат аст аллакай. ё духтараша бурд, ё масалан одами илмдор ҳасту ҳамчун роҳнамоӣ ба мардум мерад, на барои адои ибодат. ибодата кардагӣ аст, фарза иҷро кардагӣ аст. ино хайр ба сабаб мерад. лекин шумо ба фарқи амалҳое ҳаст ки фоидааш мутааддӣ ҳаст, яъне ба дигарҳо мерасад. ибодати хайр аст, кори хайр аст, фоидаш ба халқ мерасад.
بعضی عبادات که فایدهش برای خودتون میرسه. مثلا عبدالله ابن مسعود بسیارتر روزه نافله نمی داشتن، به جایش قرآن حفظ میکردن، علم می آموختن. میگفتن که اگر من روزه دارم ضعیف میشم، به جایش قرآن حفظ میکنم. علم فایدهش برای دیگرها هم میرسد، چون که وقتی که علمدار شدید برای اون کس تعلیم میدهید، قرآن تعلیم میدید، معنایش را تعلیم میدید، به مردم راهنمایی میکنید، مردم از علم شما بهره میبرند. لیکن از روزه شما فقط شما بهره میبرید. بنابراین در کتاب تحفة الملوک هم، این کتاب رازی حنفی هست، میگن که تجارت نافله با مقصد خیر کردن به پیشرفت اسلام و مسلمان ها بهتر از نماز نافله میگن. ببینید تجارت نافله چی معنای تجارت نافله؟ تجارت فرض یعنی کسب و کاری فرض. یک آدم برای تأمین خودش و برای فرزندانش مهنت کردنش فرض است. چقدر در یک ماه به پول محتاج است برای دادن اجارهش، خورد و خوراکش؟ همین قدر، مثلا $1000 اگر لازم باشد، $1000 به کار کردنش فرض است. همین قدر باید پول کار کنند. لیکن از این زیادتیش الکی نافله میشد، پول زیاد کردن، جمع کردن با مقصد خدمت اسلام و مسلمان ها باشد، این بهتر است از نماز نافله. گفتم یک آدم خسته 1000 رکعت نماز نافله میخواند، یک آدم تجارت نافله یا کاری پدربادکه میگوید که کاری اضافگی میکند با مقصد همون پول برای مسلمان ها خیر کردن، این ثوابش بلند. برای چی؟ برای که نماز نافله فایدهش برای هم خودی هم آدم است، لیکن این کارو فایدهش برای عام است، برای عمومی مردم است. بنابراین نگاه کردن کن حجی که هر سال خودتون رفته میبید، درست است که حج را دوست میدارید، درست است که مثال عبادت را دوست میدارید، لیکن بگذار دیگرها کنند، شما دیگر کارهای کنید. این مبلغی که به حج حاضر خیلی مبلغ صرف میشه، 6000 7000 از بعضی جاها $10,000 صرف میشه. همین مبلغ میگیرید، یک مدرسه میسازید، یک کتاب چاپ میکنید، یک کاری میکنید که فایدهش بردوام باشد. این خیلی کند خوبتر است. بارک الله. سلامت باشی حضرت. خداوند نگهبانتون باشه. بارک الله فیکم.